Yebo bafana bakithi utshwala hayi njalo utshwala bafana abiyeke bafana bakithi nge-29 Thuse abaningi igcokama bathi seliphendeke umfundisi na njengoba linqanqa abantu ukuthi-ke abuyekwe utshwala budala emva kwesigameko-ke sakhe Nongelovini. Sawubona mlaleli wami kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbuso njengamanje ubingelana-ke umathinda wacela usitomzi umqamela amehla akho abanye zibaqamela imali ethi wazi ngena kwethu ngabusuku lakho lokuqala la ngicetha upressana-ke usubscribe button ushare uphinde ucommente ukhuluma konke-ke uma usubscribe ayikho imali yakho akuhambayo kodwa-ke suke senza ukuthi ube wena wokuqala uthola notification uma sekufakala ividiyo ekuhamba phambili. Igcokama elisha seliveze ukuthi utshwala abuyekwe budala lokho kulandela emva kokuba-ke kade lihambela wahlasela ulive noma imedia profile ngaNongelovini laphana-ke lenza igemegeme lase-ke labuya laxolisa nxa abantu ukuthi abayeke utshwala. Baningi abantu abamangele ukuthi ngampela yini inhloso yegcokama. Babuza abanye ukuthi ngampela bekuyini inhloso yakho. Abanye bancance kakhulu ukuthi sicela ukuthi ubuyeke buya kwehlula. Qha abanye-ke baveze ukuthi bona basabheka amanye amaqhawe ngoba igcokama libaphoqile. Ngaphandle kokusho isikhathi ngale kwathi cela ukuthi ubambe le video lisho igcokama lithi abuyekwe utshwala budala. bakithi ayikabi impilo leyo uzojwayeleka nje bafana bakithi nepipi lakithi abanalukhohlwa uyabona uzokhohlwa nje bafowethu amaflopha yenzeke empilweni isuke ingxenye ukuthi uyaphila phela uyabona futhi ikhombisa ukuthi impethu ngumuntu ngempela uyabona musani phela amazeke bese kuyobeke uyabo ngoba nakuyimi bayethu nje bafowethu utibela lento nami yangiphatha kahle wathiwa igwana sibonga udlayeleni enokuzeni emotweni yabo izinsizwa lapha kodwa engabona nje ukuthi wrong yabo manje nami masengidlekile nami sekwenzeka into ebicishe ibe njeya sengiyabona ukuthi yebo bafana bajwala bafowethu nge-29 ngiyacela bafowethu ukuthi noma kanjani yabo soyilungisa indaba lekalungelo vele nje uright sesixoxile naye sesoyilungisa nje just public ngi-attende ngisegoli njengamanje ngithatha indiza yasekuseni bangilanda e-airport njengamanje ngizosho ukuthi angena la kwakhathi yilokho nje kubalulekile bafowethu ngiyaphila mina lo akunankinga yabo akukho la at least angilimalanga yabo angihuzukile yabona akunankinga nje yabo ayikho into ethini bafowethu ukuthi ngoba sekwadwa namakhamera everywhere yabo kanti kahle impilo ayinjalo ngena kwakhathi njengamanje ngizobatshela futhi nabelungu ukuthi hayi bekuhlekile impela ngizobatshela nabelungu hayi Mr. Greg was drunk, bro. I was very drunk. I was very drunk, bro. I was very drunk, bro. Yeah. Fethu asiphili ngoba fethu manje uzenza ngene ngene. Beyibona ukuthi njani.